स्वयंभू महाचैत्य प्रभाव नेपाल प्रागैतिहासिक कालनिसे बौद्ध भूमिया रूपे प्रसिद्ध जुयाचुङ्गु ख स्वयंभू पुराणे उल्लेख्यना तगुदु स्वयंभू ज्योतिरूप दर्शन यात बिजापी सप्त तथागत वो मञ्जुश्री बोधिसत्व आदि अनेक सिद्ध आचार्य पिनिगो कृति स्वरूप ठाउँ तक्न नेपादेले भगवान बुद्धया धर्मरूपी प्रकाश थिना चङ्गुदनी जजलपा नेपाल जन्नले नेबया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकमे भाज मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा संसारे सृष्टि जुपी सकल प्राणीया दुःख निवारण वो लोक उतार्य नीति करुणामय लोकेश्वरिया उत्पत्ति जोगु ख थन वस्पोल लोकेश्वर पिन्त अतिहे श्रद्धातया माने नावोगु खनेदु सकल प्राणीया सुख वो हित धर्म व उपदेश कनित लोकेश्वर पिनिगु सृष्टि जुगु ख थाई फुलागु प्राचीन ग्रन्थे वस्पोल पिन्त संसार्य प्रतिपालक महाबुद्ध व आदि बुद्धया रूपेण कया तगुदु थथेहे थौये जाजो सजिमिस ये देया तान्त्रिक गुरु बन्नुदत्त वज्राचार्य खोपया जुजो नरेन्द्र देव वो यलया र चक्र भरिया बनाकया हम श्री लोकनाथ अतिथैगु बुङ्गदेव नमो व जात्रा विषयले छगोरीपोर निवेदना गुदु बसपोलिया त पद्मपानी लोकेश्वर रक्त लोकितेश्वर व रातो मक्षिन्द्रनाथ नथ्याबुया थुगु जात्रा यलया दक्षिबे ताहकगु व प्रसिद्धगु जात्रा ख स्वादिस थोय विषयले छगोरीपोट संसारी चौपे सकल प्राणी पिनिगु दुःख निवारण वो लोक उदार्य नीति करुणामय लोकेश्वरिया उत्पत्ति जुगु ख थन वस्पोर लोकेश्वर पिन्त अतिहे श्रद्धातया माने नावगु खनेदु सकल प्राणीय सुख हित वो धर्म उपदेश कनित लोकेश्वर पिनिगु सृष्टि जुगु ख थाई फुलागु प्राचीन ग्रन्थे वस्पोल पिन्त संसार्य प्रतिपालक महाबुद्ध वो आदि बुद्धया रूपेण कया तगु खनेदु मध्यकाले वया नेपाया सामाजिक जीवने आपल युपावगु ख थैगु थापुदु अबले निसे थिथि मेला जात्रा तेत तस्क महत्व बिया हनेगु चलन न्यागु ख धाइ ये यल खोप मध्यपुर थिमी सक्को वो मेमेगु थासेन थिथे जात्रा पर्वत हनेगु यात थजागु जात्रा पर्वत विशेष धर्म वो सम्प्रदाय लिसे जक स्वापु मजुसे थिथे धर्म सम्प्रदाय या आदर्श वो कर्मकाण्ड तन्त्र मन्त्रेन सम्बन्ध जुवन मध्यकाले स्थापना जुगु जात्रा त आपलदु नेपाल सम्बत 479 या शिलालेखे जुजु जय प्रकाश मल्ल इन्द्र जात्रा ल्याकुगु ख उल्लेख जुयाचंगुदु भाषा वंशावली अनुसार सक्कोया वज्रयोगिनी जात्रा सूर्य मल्ल न्याकुगु खसा नेपाल सम्बत 580 स जुजु अमर मल्ल पाँचरे नखहना सरवाकेगु अतिथैगु खोरा जात्राया चलन हगु ख थैगु थापुदु थथे थासे इलेबिले हनावया जंगु विस्क महत्व जागु जात्रा पर्वत मध्ये येले देदस बचलाथ पारुनेसे हनिगु बुङ्गदेव व चाकवाद्य सालिगु जात्रा न छगु ख थो जात्रा हलिन्यंक प्रख्यातगु जात्रा न ख सकल प्राणीय उद्धार याना विजयमा आर्या व लोकितेश्वर करुणामय जात्रा परापूर्व कालनिसे राजकीय सम्मान बिया माने न वगु खनेदु प्रतापी जुजु नरेन्द्र देव बुङ्गदेव नेपालले बिजाका अतिहे श्रद्धा व भक्ति केना जात्रा ल्याकुगु ख बुङ्गदेव रथे दक्ले चुए थकी ब्यामोले स्वयम्भू भगवान बिजाका जात्रा ल्याका तगुली थो जात्रा नेवा बौद्ध संस्कृति अतिक महत्वपूर्णगु जात्रा रूपे क्यागुया
नेपाय इतिहासे जात्राया तस्क महत्व दु थन बुङ्गद्यय रथ सालिनी हो हे थिथि द्यय रथ वो मिननाथ अथे थैगु चाक्वा द्यय रथ सालिको परम्परा नपानिसे न्यानावया चोङ्गुदु लिपा अथे थैगु विक्रम सम्मत 650 निसे बुङ्गद्य ल्युल्यु चाक्वा द्य यातन सालिगु परम्परा न्यागु ख थैगु कथन्दु थो परम्परा थौ तकन निरन्तर रूप न्यानाहे चोङ्गुदनी थो जात्रा गुरुजया पल्टन नाप जीवित देवी कुमारी न बिजाका छ थ्याको जात्रा हनी बुङ्गद्य जात्रा सुरु यान हो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा खुनु बुङ्गद्य नव अथे थैगु थली लुइगु ज्याजुई थली लुइगु छोले तक्ले नापा धर्मकीर्ति महाविहार त बहाले विराजमान बुङ्गद्यया प्राण प्रतिष्ठालिकया पूर्ण कलसे साधना याई बुङ्गद्य जीवन्यास पूर्ण कलसे साधना या थुङ्का पाञ्जुतेस बुङ्गद्य प्रतिमा हतेतया नवय नीति यङ्की थथे नवय नीति यङ्कीगु इले का बाज नाप गुरुजय पल्टन व सर्वसाधारण तेगुन उपस्थिति दै बुङ्गद्य त लगख्यया नव दबुली विराजमान याकी थुङ्का गुरुजु पूजा विधि न्याकी थनली दबुय पिख्य चोङ्गु कलस ल धाह्याका पवित्र जल द्य नवलुई थुगु इले थन बाजा सहित आपन भक्तजनतेगु उपस्थिति खनेदै नव यागु थैगु संसारी जन्मजोपी सकल प्राणी त छनु सी मान्ने थैगु मान्यता कथ न्याका बोगु ख थाई थोछगु जन्म मरण या संस्कार नाप स्वापु दोगु खनेदु नव लुई सिधेका गुरुजु अनुपस्थित सकसित जल प्रसाद स्वासिन बिगु ज्याजुई नव यागु छोले गुरुजु विधिवत पूजा याइसा पाञ्जु तेस त्यो कोबिगु याइ थासा नेमकुल तेस त्यो थली लुइगु याइ नव लुइ सिधेका बुङ्गद्य या त तुय कापत फुङ्का सुत्त जाने सुनान मकङ्क त बालेन्तु यङ्की नव या यङ्केन हो बुङ्गद्य देगले पूर्ण कलश प्रतिष्ठा यनातै थथे पूर्ण कलश प्रतिष्ठा यागु थैगु करुणामय हाक्न जन्मजुगु ख थाई थुकिया त गर्भ अवस्थाय रूपे गागुया अथेहे अष्टमी खुनु हाक्न जन्मजुगु या रूपे बुङ्गद्य या त रंग पागु ज्याजुई अनली द्वादशी खुनु 10 कर्म विधि न्याकी थुबले मानव जीवने जन्मय इ निसेकया मरण्य इ तकया मागु सक्ता कर्मकाण्ड पुवङ्की अथेहे बुङ्गद्य नवलुइ थुङ्का वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदाय देखुनु हे चाक्वा द्ययान नवलुइगु ज्याजुई द्यया त देगल पितहया देगय जवे चोङ्गु नव दबुली पश्चिम सोकातै गुरुजु वज्रयान विधि अनुसार पूजा न्याकी थिथि तीर्थस्थल गङ्गाजल हया सिजया खल थली लुया नव याई अबले थन आपला भक्तजनतेको उपस्थिति नाप गुरुजया पल्टन्न सवारी जुई महास्नान या थुङ्का मेदुगु तिसा बस तोका रङ्गरोगन याई थुकिया त लम्पु छ्यागु थाई चिन्सोनु लिपा त्रयोदशी खुनु ब्रह्मपुपलिकया मुकुट वस्त्र टीका नाग्य तिसा टीका आसने तया वज्राचार्य गुरुजुपिन्स वैदिक विधि कथ यज्ञ यज्ञादि होम याना जीवन्यास पेया प्राण प्रतिष्ठा व 10 कर्म विधि याई येले चक्वाद्य व बुङ्गद्य जात्रा नाप्प न्याकेगु परम्परा दु थली लुइ सिधेव चाक्वाद्य यातन बुङ्गद्य नाप सालिगु नीति र तयारी याई चक्वाद्य रथ बुङ्गद्य स्वयं चिथिक जुइसा सुनिता लक्षण व चिगु पुवन्य प्रतीक स्वरूप पेचा पाङ्ग्रातया रहदेकी भैरव्य प्रतीक कथ माने नातगु रथ्य दथुई चिकु हाकगु नाग्य प्रतीक स्वरूप खमान खनेदै छिससयासना दिगु ख कामुनी क्षेत्रया यच्छिकुल्याम सुनिता लक्षण युक्तम लोक उद्धार्या त
जन्म जुया बिजाम श्री आर्यावलोकितेश्वर बुङ्गदेव नम व जात्रा विषयले छगो रिपोर्ट आथासा ज्याजुले दिपाय इजुइत्यङ्गुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषया पुवङ्क रिपोर्ट स्यादी फै उकी आयात पलख दिपा दिपाली पाछित हाक्न छक ज्याजुले लस्कु च्यालाचोना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस ठौयागु ज्याजुले वर्षा भो सहकाल्या देव कथ माने नात म सकसित करुणा तया बिजाइ म करुणामय यानम व जात्रा विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याचनागु ख आथासा सोयादिस थोय विषया पुवङ्क रिपोर्ट दशकर्म विधिको च्याका नेमकुल तेस रङ रोगन व समाया धुने व रथे तेगु नीति तयारी याई यलय पुचे तया रथ देकी अवलोकितेश्वर्या प्रतीक जुगुली रथ्या चुए अमिताभ्या ध्यानी बुद्धया मूर्ति व वाहबहाल हगु वज्र सत्वया मूर्ति न तै त्रयोदश भुवन्या प्रतीक स्वरूप जिन्सोङ्गो तल्ला याना श्रीनेता लक्षण युक्त याना रथ देकी रथ्या पेचा खचाया त पेम भैरव्य प्रतिज्ञ रूपे माने ना तैसा खमाया त कर्कोतक नागराज रूपे नाला न्यने हेग्रीव्या मूर्ति न स्वानातै रथ चाला यङ्के बेले छुन कथया विघ्न बाधा मवेमा थैगु कथ कर्कोतक नागराजाय सिरे श्री विघ्नान्तक भैरव्या त आह्वान यागु याई अथेहे जम खव जोङ्गु जङ्गल या त वासुकी व शेष नाग्या रूपे माने ना तगुदु रथ्या ल्युने विराजमान ह्याङ्गुम बोधिसत्व या त भीमेश्वर तथागत थका लिपा वैम महादेव्य प्रतीक माने ना तगु ख थैगु थापुदु पुङ्गदेव रथे देव देवसाले त थापानिसे हे जुजु नरेन्द्र देव्या शासन काल जुजुया प्रतीक कथ दरबार खड्ग हया देवसाले गुयाई थौ तक न थो परम्परा यना हे जोङ्गुदनी बुङ्गदेव या त बचलाथो पारो अथि थैगु वैशाख शुक्ल प्रतिपदा खुनु रथे विराजमान याकी पेनु दुखुनु पुचो निसे देवसाला हया गाबाले दिकी उखे तङ्ग तलन चक्वा देवया र चाला हया गाबाले ठेङ्की थुखुनु या त जात्राया नापाङ्गु धी छेलापु थाइसा कने खुनु या त पुज्या थाइ दक्लेन हापाङ्गु जात्रा गाबाहाया जात्रा गुरु बन्धु दत्तया जात्रा ख थाइ अथेहे निकगु अथे थैगु नुगया जात्रा जुजु नरेन्द्र देव हनिगु ख थाइसा सोकगु लगया जात्रा र चक्र भरिया हनिगु ख थैगु थापुदु थथेहे पेकगु जाउला जात्रा देव दैत्य राक्षस गणवो भूत प्रेत दक्कुसिनान हनिगु ख थाइ थथे देवसालीगु इले यलया हख बहाले न्हने कुमारी माजुन विराजमान याके मागु खनेदु गा बहाया पूजा खुनु हाकन देवसाला मंगले दिकी देव मंगले थेंका पता छाया मागु परम्परा न दु कने खुनु थननिसे सालायंका नुगले थेंका या न्याकी बुङ्गदेव नाप चक्वा देव रत्न ल्युल्यु साला है थथे देव साला हैगु इले मेकु पुइकेगु परम्परा न खनेदु अथेहे का बाज न पुइगु याइसा धिमे थाना प्याखा हुलेगु परम्परा न दु
थतेहे कोताखी नाप पञ्चताल बाजा थाएको परम्परा नेपाल सम्बत 793 जुजु श्रीनिवास मल्ल ढ्याका थकुको ख थैगु शिलालेखे उल्लेख जुयाजङ्गु दु सकसित करुणा दया विजयमा लोकनाथ्य आराधना याना तुत बनेगु स्तोत्र पाठ्यागु चलन नदु थम यानागु फुक्क पाप मोक्ष यागु संसारिया लोकजन बिनिगु हित्य नीति कामना यागु विचाया त केन्द्रित याना तुतय रचना याना तगु ख थाई बुङ्गदय जात्रा या त परापूर्व काल निसे थिथि गुथिया व्यवस्था न याना तगु दु नुगया फुजाया कने खुनु देवशाला यंका थैन ताले यंकी कने खुनु हाक्न साला लगख्य थेंकी लगख्य थेंका अन करुणामयमा मासिमा चाहिकी कने खुनु मासिमा निक चाहिका नैक्यान लुइथ्या तक साला है थुगुदी लगया छेला फुजुई कने खुनु फुजा जुई गाबाया नुगया वो लगया सफलताय प्रतीक कथ नैक्यान लुइगु चलन्दु नैक्या ल्याफुमेसित थिथि लाभ जुई अर्थात् पुत्र लाभ जुई थैगु जनविश्वास दु थुगु जात्रा श्वेत युक्कुहे मनु त रथ्या जख फेला जुइगु खनेदु अथेहे लगया पूजाया कने खुनु मिसातेस देवशाला थतित्वाले देव थेनिबले नान्जा या थका याक मिसाया पूजायै थन लिपा भिङ्गो साइड सोया जाउला खेले साला यिङ्की थुखुनु कुमारी पातिया फल्चा कुमारी माजो बिजाके मागो परम्परा दु जाउला ख्य थेंका पेनु दुखुनु जाउला जात्रा नियाकी थुखुनु अन फोटो केनी गुयाई थुखुनु या त फोटो जात्रा न थाई थथे फोटो केनेगु थो जात्रा या छगु मुख्यगु विशेषता ख अतिहे शक्तिशाली म देवजुगुनी जोसितेस फिङ्गु दी सोया फोटो केनेगु दी जुलाकी फोटो केनेगु या त राष्ट्रिय पर्व कथ सरकारी मान्यता बिया माने नावगु खनेदु थुखुनु जाउला खेले जीवित देवी कुमारी न बिजाके मागु परम्परा दु नापा जुजुलिसे राज परिवार या सवानी न बिजाका फोटो केनेगु याइसा थौकने थन राष्ट्र प्रमुख नाप मेमेपी व्यक्ति तेगु न सवारी खनेदै थुगुदी राष्ट्रिय सम्मान कथ गुरुजिया पल्टन नाप नेपाली सेनाया तोलिन सलामी बीमा थुकुनु सोनी गया अपोया अप भक्तजन त जाउला जात्रा उपस्थित जुइसा गुलिसिया थन खेलेजोना फेनेगु न याई थथे रथे पेपुने पालम्पा थावना केनिगु फोटोया थगुहे ब्याक्ल कथया महत्व व विशेषता दुगु खनेदु फोटो केनिगु इले नापा मुंग दया त केनिगु खसा थननी देव मनुष्य व नाग लोग या त केनी अननी खोपया जुजु नरेन्द्र देव येया गुरुजु बन्धुदत्त वज्राचार्य यलया ललित भल्या व कर्कोटक नागराज या त केनिगु ख थाई लिसे भूत प्रेत किसान वैद्य व तारन तैपी वज्राचार्य नाप लोकजन व यच्छ लोक या सकसित केंगु ख थैगु थापुदु जात्रा कोचाव बुङ्ग दया त रथ कोकया खते तया बुङ्गे लित यंकी नाप सलन्स भक्तजन त न द्य त बनेगु थका दया ल्यु वनी द्य लित यंका पेनु दुखुनु बिचा पूजाया नाम बुङ्ग दया दर्शनीय नीति बनेगु ख थुकिया त पेनु बिचा थाई थुकुनु हे बुङ्गया जीवित देवी कुमारी न अन विराजमान याका तै पेनु बिचा फुन्नु थन मेला थे हे जुई ठुकथ नेपादेशे हनिगु थिथे जात्रा मध्ये आपला विशेषता जागु व दक्षिबे ताहकगु बुङ्गदय जात्राको चाहिँ बुङ्गदय जात्राया मु विशेषता हे वर्षाया सुरुवातके नीति जुगु ख थैगु मान्यता दु थथे हलिन्यङ्क ना जागु व थिथे कथ महत्व दु मलोकेश्वर जिया थौ तकन बुङ्गदय जात्रा हब्बे रूप हनावया जंगु खनेदु सोयादिल आपल हे बाधा अर्चन पार्याना तान्त्रिक साधना याना सुवर्णया कलसे दुने फम्मया रूपे बिजाका
कया हम बुङ्गड्य नहो वो जात्रा विषयले तयार यानुगो छबु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछो नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे थुगु ज्याछो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिसे गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्वयादी फै वहे कथ थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर वो एप स्टोर वना डाउनलोड याना स्वयादिस नाप थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल युट्युब न स्वयादी फै छुना कथ या छाता सुझाव नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौये ज्याजोस जी अनुसार बैठेना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयास नदिस शुभ